Ditemukan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja sahabat-sahabat Ansor Dancer, kami mewakili Ansor Ranteng Kepel melaporkan situasi terkini lagi di dulur sarepe munggah Kali Kuncir. Berapa Mas? 275 cm. 275. Kuncir kanan. Air naik terus. Hujan masih deras. Kuncir kiri. Kuncir kiri, Bang.
Astagfirullahaladzim. Sing padha ngati-ngati. Banjire munggah ratan. Ya Allah. Munggah ratan banjire.